yume cha Biblia ni no ambaye kana na kiu ndo tuambie chuti mina twambo it to the point eko bole ya kau kana dola to the point now ikuli yako ni tau kila maybe wendete wenda mwitu kiesia na wilipia nipe bwana omwe King Solomon ai muwe muno piu na paiki ndo taina chu mandiko mangai maiti ati mutabanye kilungutia kumnendo na ndo kuthukuma na mundu nikenda kwithiwe na umisi wango ni wese yani ona wasoma mutabanye kilungutia 10 ile Museo 10 yani mwana usipiki ndo aenda akakosa ekawa yuo kosa silinge ite kata muta mangali full tanga ndo ziwe leki ende mwana oetha na mbesa kabisa kila kitu cho ndetha anacho kila cho ndio kwenda anacho ende sio kunena kindu kimwe kya sahani siana aziati bani paikindu yani paikindu kipetukite utanu na kuya nundu yasia ni ponde na ataiye atanu ni kwithe wa mundu ndena undu usiombe wa ithio wasua kwikuya na kunywa na kutana nundu undu ucio ukekala nake uyani wake mithenya yonde ya thayo wake ulangai umunengete ithio wasua yani ona kwithe wina mali mbingi ata ona kwithe wina mbesa mbingi ata yani paiyo ndu petukite kutana na kuya na kunywa payo ndungi wamino kwa mpesa weki hatu kula na wethi wona tuveso to no kunywa kuja kuna kuya na kunywa niwe yaniwa bana zeki na kunywa niwe yaniwa sindu singite kwenda ewe aze Biblia yaze kunywa na agwaze kwa ngala kiwo ni kitio kunywa nini kunywa ni kitio kiwo ombinyu no problem nisi kunywa nduto na kuwa mwe ya mundu maisha mali kilo nyusanywa kisawa nduto kwa mwe maisha but no kunywa ni kindu kunywa kwikia atwa sio na kuya na kutana na ti kutana kula kwa kutana kwa ni kula kuteka kuiwe moja yani ukenda we mutanu wikala we mutanu kuiwe wati ikala we mutanu no yikala wite no yikala onyuite we sawa sawa nikienda naku ndukediwa na stress lakini ithi na wandu makweti kwenda sindu matavikia mundu enda maisha meulo nikingudukula se nikiaini meogilio maina kawadi okamwe ukenya mundu ucio enda wangali mundu ucio enda kwitha yana ngali ya kunuvisa ino ni ngali ya kwani wete nando iwana utwekie celeb nubona ni kiburi nizo kikwa nanga Kenya makadikadi nane so mutabania asiati paiyo ndu betukite ngali sia kumbingi we na sio itakasi ya kumbingi we na sio paiki ndu betukite kuya na kutana so tuimando mbesa tuikale tuisi kana maundu asu ni mwana mapata nundu mwana wa ina mbesa mbingi paiki ekajiwe wenda au kawethe indi ni ukulia hii meiyona yako uwe mwita mbesa ziana ngitana ukazia iwe acha niongeze pesa mutabanya ina mbesa ziako wagashi pa kwa onaka tu mandu makaua lakini maundu mombe aisie ni mana ni mana takusema nyangezebe olonge kali miaka mana kenda kulwei ni ukulia hii miaka mana kenda wikalile woni eja ugesio acha no kwa acha ukatuka no numuzio aiwaziana dani miaka sune kala mana kenda no dani kila no okwacha kukatuka nyini kwa sia tawoni wako kwa mundu kuthukuma kumama mbesa tafadhali ndukenenge pressure ila wende na uthukuma kana kumama mbesa etela ngai wako acha unywa tana no kala maisha mazio ino etela ngai kwenda kwake yutha ayo ni wako kwa hiyo maisha yama kwa sia ati huu mwaka ni wangu ni sawa na usio kuitabiria lakini no wa yama kwa dhimani kumaanisha pe ndo kweka maana ongena na ni baadhi ati yundi kwaje kubudhu yu ndi kwaje kala maisha yangu ete kala na ndi kwaje obudhu nando yuno kumamba no kweka nyata mundu ome no kwaje ndima no enda otwana ndena mbeza okay lakini yu asia hii ndo na kwa ni mambie mbeza nayo na yuno ngona ninaona ningu kwa na ningo sie yuno akwa ningo ibanga ta mundu ome ni manda bala kunya mbeza ni ke family naona usi mundu kusitwangu maisha sote iwai twaiva nitakwata kindu chako yana kutana tu manda na maundu asuangi ju tikongelelwa mamba hii usumbe wajau wewe tumbe maundu alange na ulunga lwake mamba usumbe wetu na ulunga lwake maundu alange mukongelelwa twego tinda tudhisumbu wasilo mbingi umundi kutede ndogumie ngili kumo bizini yu ukangule yu nona jau jamano umundi nguyana nona jau pe mundu wibana umundi kwaja pe